Reyo bakwangira iki koko Reyonsport utayikunda ninde Reyonsport ikipe ya Reyonsport yongeye kwandika amateka mu mupira w'amaguru w'u Rwanda ni nyuma yo gutsinda ikipe ya Mukura Sport igitego kimwe ku busa. Match yatangiye ku isa 12 n'igice. Match yari komeye cyane, match yari hishiraniro. Muramubona umunyamakuru Wasiriri akaba n'umuvugizi w'ikipe ya Reyonsport, ibitendo byinshi bikomeye cyane yagendaga akora nyuma y'uno mukino. Iyi mbewutsa yuko ni waramutse Rwanda mwamugenda mudukurikiranaho nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo uyikore tujye twibanira hano kuri waramutse Rwanda. Ni ikipe ya Reyonsport rero yaje gukora ibitendo, imaze gukora ibitendo mu masaha make ashize nyuma yaho yivuganye ikipe ya Mukura Sport. Ikipe yari imaze igihe yitegura uyu mukino wo kwishyura nyuma yaho umukino wa mbere wabaye ntiwarangira, dore ko bakinnye inshuro 3 zose. Match ya mbere murabizi yarabaye Mukura bayitera amaga y'ibitego 3 ikurwaho, match irongera isubirwamo. Mbewutsa yuko match ya mbere impamvu Mukura yatewe maga nuko amatara yaje kubura kuri stade y'akarere ka Ahawe, bigatuma rero ikipe ya Mukura Sport iterwa maga y'ibitego 3, iza kujurira icyemezo gikurwaho cyamaga y'ibitego 3. Ikipe ya Mukura irongera ikina n'ikipe ya Reyonsport ziza kunganya. Uyu munsi rero ni wo warutegerejwe, uyu munsi wo kwa gatatu, kugira ngo impaka zicike hamenyekane amakipe agera ku mukino wa nyuma, dore ko mu kanya gashize ikipe ya APRFC nayo yivuganye ikipe ya Polisi itsinda igitego kimwe ku busa. Hari hasigaye match ijye guhuza ikipe ya Reyonsport ndetse n'ikipe ya Mukura. Ikipe ya Reyonsport rero iciye impaka itsinda ikipe ya Mukura igitego kimwe ku busa, gitsinzwe na rutahizamu Biramahira Bedi, umwe mu bataka bameze neza cyane bari kuryana. Mayaho ikipe ya Reyonsport buriye igikoko cyayo cy'umwataka Faringanye, uyu Biramahira Bedi rero atangiye kuza neza cyane, yitwara neza, dore yuko Wasiriri yamusingije, yakoze ibishoboka byose. Uyu mwataka Biramahira Bedi akomeje kugenda acimaka muri iyi minsi. Birumvikana rero ikipe ya Reyonsport ikaba yakatishije qualification yo kwerekeza ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro Peace Cup, aho izakina n'ikipe ya APRFC. Mbewutsa yuko zino kipe ziri no guhatanira igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, dore yuko harimo ikinyuranyo kinota rimwe. Ese niyihize gukana bino bikombe bibiri, ese zizabisaranganya? Shyira igitekerezo cyawe muri komenti, niyihe kipe muri zingizi uri guha amahirwe yo kuba yazegukana igikombe cya shampiyona, niyihe amahirwe yo kuba yazatwara igikombe cy'amahoro Peace Cup muri uyu mwaka. Iyi ni waramutse Rwanda, nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ube wayikora tujye tubana no mu bindi biganiro bijye bitandukanye. Ciao.